Voina pulal doma kai hruai ZPM sorkar chu Mizoram sorkar thar ni tura lakluh anita. Chief Minister chuan niza chunga an malak na tur apuang boka. Hengvel hi ibi chiang teang. Voin khan Chief Minister thar pulal duaman niza chunga sorkar tharin malak na tur rang soya. Chip chair ka atu soi hi chiar du kanom takin maipol website a kanda. Description a hian a link ome. Sorkar thar hian sorkar kaltati chhun zom lo atum zinga ACDP alang sarbera. MSSSB board le ACDP board le Resource Mobilization Department countryat do natia. ACDP atana cheng vaibel cheza som nga da chu thuleom ma khoichet lo tura ada tel bokane. Sorkar masatanga danglam antumna hian inrenchem na lam a hoide uberati thaya. MLA Fort Great nei thei chin ti tlemani dona. MLA zongzong tan kar thar lei ti to paniyang ti te. Minister pakhat zelin kar pakhat le asper pakhat tan kolanga. Minister te bangla furnishing ti lo turniin awmsa ang angin anlo ang ateya. Sorkar building zongzonga bungrua thak huna zosiam veka thak to turania. Minister te anzinin inzui dua lo tur. School no pangin muatir lo tur ti te. In zone khaptlatani thute soya. Hebaka hian CBI nena general consent arang theyang bera pekani donatiya. Loka yukta enfianiyang. Roadmap duan tosa mangin minister ten. Ministry and Encoltrananga. Chiarkop diktakin budget chudle report anitawang atideu khera. Azat chaw ni lovin a percentage nen anchu to don niyom takane. Mizorama project and dikturin monitoring committee dinanidona. Recognize party tinatrangin pakhatrewan truang ngatiya. Manifesto a andale nemem pakhat. So thing ayang marchale mun phiate. Minimum rate harin leiturani tite. ZPM policy tin zonin budget department tin ten ansiamang atiya. Hebaka hian sorkar sum mimalina an local vengvenga action lak main mania inchin felvat turaniya. Chubaka chuan trulowa sorkar sum manna omte zirchiana niyanga. Department zongzongin January ral main functioning le non-function asset san nei zongzong te report helu turinatiya. Contract chungchanga work order rom to sa cancel ni don lo ma se a quality kan endona. Restricted tender reng CM approve lovin pek turani lo ate. Sorkar na thokte ahun takle ahmun takano mem ti fiana turin biometric attendance department tinin arang theyang berin an ngai tua turaniya. Office inhnialna engchima om turani lo ati. Office le khadeng thinin om ti kan thria. Khangte po khain telvek tinani chu. State marketing law rang taka duan tumaniya. Boundary committee din ngal tumani bok tiin. Right to Public Service Act ataka Department Service 10 man ngal turani thute asoitel boka. Ngen na siama official te entitled chin bak local hanomani chuan chingfelvat turin angena. Action la kaniyang atiya. Thilte naw dewa khwaliana tana insom lo turte. MLA mo official mo chung khatlaina naile thriante. Eiro lo tura puitu ni turte. Mi puite inren chemna kalpui turte le. NGO le ko ran zong troyom na te angena. Ti takzetin rihlo do tumani thute. Excise ekpo atrulanga amenta niyang ati rualin. Social media in beinain politics ati bolhlovangin enzuyan idona. Fake account mang mani mingpo tilangam lawa mi beitu te chu anchui chhuak zel to don nina soitel bokane. Voina Chief Minister atana pulal duoma lakluh ni rual khan Minister atan puke sabdanga puvanlal hlana pusilal soivunga pulal thansanga Dr. Vanal thana Dr. Vanal thana pupisi Vanal ruata pilal rin pui puya frauding liana pubilal chanzova Professor lal nilo male pulal nging lova Varte lakluh ngalania.
sorkar kal chhuak ta MNF ne na andang lam na chu Deputy Chief Minister kan mutalawa MNF Khan Chief Minister Tiamin Minister Somle MOS Patni annei lain ZPM in Minister Pakwale MOS Pathum anlalut ve thunga Mizoram hian Minister hi Chief Minister Tiamin Som Patni kan nei theya ZPM a Minister ni na cheltu tur te chu heti hian achianga angai theya in sik soi kwale ro chu sarkar lain athleng thei thunga ne Chief Minister Department Chan Pual Chungchanga inhnialna nghal hat kumsan hile somni pakhat khan Chief Minister thar pulal do mahian Chief Minister in portfolio achan lo tur thu asoi chhuaka Voina chuan kan than lo te an lo em ZPM Chief Minister chuan portfolio anei ve don lu tuna chuan sarkar handinga portfolio hanin sema Chief Minister in PWD an chang chat ani state kan ni nu kum som thum panga chung hian PWD chu Chief Minister chan alani char sara kan kong hi alo chia ani poin kan CM te pani hian mon phur ani mai Chief Minister in PWD a hau chat chung hi chuan chuan la khorpui lama chuan kal zelin ti la kan sari don ti nani chuan chuan ZPM Chief Minister chuan portfolio anei ve don lo a minister te an kolanga chaklo deu adom kanga athan pui maya ZPM Chief Minister chuan kar pakhat ba amamo don lo annuwa portfolio ti hian Works Department akok ti thu asoi le a portfolio han tia hian Works Department big kan tiani Development Department Works Department kan ti hi a chang lawang kan ti ya Chief Minister ina chanlo thailo department hi om veni amaro chu Works Department ang hi hi a khoi ve lawang kan ti ya a minister te a en kolang file zong zong Chief Minister ne na thembe tho Department zong zong Chief Minister portfolio ani vek tho a than pa a thang thaya portfolio alo nei ve hi a trulo kan ti le ani Chief Minister Department and Culture hi Finance Planning and Program Implementation Vigilance GAD Political and Cabinet le Law and Judicial te annidona portfolio chu achel nge maya ma se Works Department kai noiro engma chel talo thung tila Finance Department achanga athenin heibak baka Works Department a omlove anlo ti ve mek boka inhnialna chungchang in soifiana chuale rualin hemi mang hian anin hniale mek ane emponi se marchak state dangtene na khaikinin Mizoram Chief Minister portfolio danglamna chu a department chan tur achiang sa ngal veka state dang chuan minister dangte na pek lo zong achangtel ngalang titel anching viawane ZPM hian an manifesto a Chief Minister chuan Council of Minister te thataka avil theinan Works Department big en colony lowang tinanda a portfolio achang lowang ti chu zia anei lem lowane hebaka hian department in ngeng nai deute anda tlang deuta thlia ni na ngai thei boka MNF sarkar lai khan School Education Department le Higher and Technical Department chu Minister Shrang Chelti Rani lain ZPM in Minister Pakhat Kuta anda dona INPR le Information and Communication po chuti thau chu niya Trump masang devin akri iri le cooperation te da kopaniya ZPM hian kutna thok tu te choi kan anaw puina sa a agriculture kai noiba ka hian forest seri fisheries le land resource te anda khom boka Trump masa kha soi talokila haboi thla kangreng forest le transport hi minister pakhatan cheltira konglai lama forest dan nek na lai alo omlo thei lawa minister kut dinglam le veilam a in nek lek lek trum te po awmani kha hebaka hian thalai lam hoi deuh bik sports le skills development
entrepreneurship ti velte da khomani boka minister te department chan tur ansem kol dana hian mi pakhat ta na rit dewanga ti le hei hi a in ngeng dewalom ti hi an ngai tua tel deuh ni te poina langane minister ni tur hian party chhunga a om deuh iti mai teang senior toang chi te kha du sakan ni fo thin ti chu sorkar kan lo hron to te tangin achiang veu ome chuti chungchuan mipuin kan te na pakhat chu kan district in minister kan changem ti lai hi ni fo thina kumsang ni le som pariat MNF sorkar ne na khai khin chuan kumina ZPM sorkara districta minister in semdan chu rual khai lo ve tak ati theya districta kan khai rualem ti hi te fungan mangchi alem lo te po ani mai theye Mizoram hi hlom nga in thren ta hlok mai la alaya Aizol Serchip le Saitwal district chimlama Nathial lunglei longtlai le Siaha district marle khotlanga mamit le Kolasip district khochaka champhai le Khozol district te da ta ila kumsang ni le sompariata MNF an sorkar khan Aizol district atangin minister pali Serchip district atangin pahni Khozol Nathial champhai Saitwal Kolasip le lunglei atangin pakhat threu Dr. K. B. Chotel chuan Siaha pakhat taneya hlom nga a Mizoram kan thren ran atangin alailin minister pasari khochakin pahni chimlamin pathum marle khotlangin pakhatangin anin semdarta kan ti theyome voina minister thar turte lakluwa chuan Aizol district atangin pasari Saitwal district atangin pahni lunglei district pakhat le Serchip district atangin pahni te kan hmuwa Mizoram kan thren ranna chuan leilin som pakhat chimlamin pakhatan chang angvelani tane sidlak danin a zir lo wangte party chunga andin hmuna wangte in semrol hi thil thei ani chialo na lai te po omome kumsang ni le som pariat atanga chutin Mamit district le Longtlai district in Tram ni chung minister an nei don talowa Mamita hian MNF an tlin veka wangin kumina han nei ngai na amlo hrim boka Siaha po kumina chuti thau chu ni abak Nathial Kolasip Khozol le Champhai district te tundin munari chuan minister nei lama anol ve thung don ane